Il-linja tal-ajru Irlandiża Ryanair tinsab f'diskussjonijiet mal-awtoritajiet Maltin biex tiftaħ it-tieni jew it-tielet sit tal-manutenzjoni tal-ajruplani fostna. Dan awtomatikament ifisser investimenti ieħor massiġġ fl-industrija tal-avjazzjoni li fl-aħħar snin rat tkabbir sinifikanti u qed jiġu offruti impjiegi tal-ogħla kwalità. Ta' min ifakkar li fl-2022 l-istess kumpanija li wkoll għandha l-fera tagħha f'pajjiżna il-Malta investiet fl-ewwel hangar tagħha lokali li jesa' 3 ajruplani f'daqqa Luqa bi spiża ta' 20 miljun euro, proġett li bih inħolqu aktar minn 200 xogħol għal Maltin u Lawċin. Issa l-intenzjonijiet għall-iżvilupp ieħor akbar tħabbar propju waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fl-uffiċċini tal-Multi-miljunarju tal-Pjetà li ġiet indirizzata fost l-oħrajn mill-kap eżekuttiv tar-Ryanair Michael O'Leary. Yeah, we're talking to the Maltese authorities. We'd like to see if we can secure a site for a second or a third maintenance hangar. We're also talking to the tourism authorities and to the government about growing the business, our business here in Malta. As I said, over the next 10 years, Ryanair will take delivery of more than 300 new aircraft from Boeing. We'd like to see if we can base another 5 or 7 of those aircraft here in Malta and grow our annual traffic in Malta from 4 million passengers today, maybe to 7-8 million passengers by the early 2030s. Waqt din il-konferenza wkoll tħabbru 3 rotot ġodda tal-linja tal-ajru għall-iskeda tax-xitwa minn u lejn Malta. Dawn huma Pariġi fi Franza, Katowice fil-Polonja u Ruma fl-Italja. Mistoqsi dwar kif qed iħarsu lejn l-iskeda tax-xitwa fejn jidħlu bookings. Il-kap eżekuttiv tar-Ryanair qal li l-andament jidher pożittiv ħafna hekk kif it-turisti minn madwar l-Ewropa qed iħarsu lejn Malta bħala destinazzjoni ideali tagħhom mhux biss għas-sajf iżda wkoll għax-xitwa, il-ħarifa u r-rebbija. And we're seeing very strong forward bookings on all of our flights to Malta this winter. We think Malta is increasingly becoming more and more popular for winter sun, for people who want to kind of break in the autumn or in the spring where they're guaranteed good weather and sunshine, and Malta is perfect as a perfect destination for that kind of tourism. Intqal kif l-iskeda rekord tax-xitwa din il-linja tal-ajru se tkun operata b'7 ajruplani bbażati f'pajjiżna li jfisser investiment ta' 700 sterlina diretti lejn Malta u sapport lil 4,000 impjieg lokali. Minn Malta Ryanair ittir lejn 69 rotta. Matul din is-sena traffiku ta' Ryanair f'pajjiżna kiber b'24% fejn fl-aħħar 18 sena minn kemm ilha topera minn hawn ġarret aktar minn 27 miljun passiġġier. Ryanair qalet li biex tiċċelebra it-3 rotot ġodda minn u lejn Malta nediet skont fuq 50,000 siġġu bil-prezz ta' inqas minn 20 euro. Mistoqsi mill-ġurnalista One News dwar il-possibilità li jerġa' jibda jtir minn Malta lejn il-Lvant nofsani fosthom pajjiżi bħal Ġordan u anke il-Marokk fl-Afrika. Il-kap eżekuttiv ta' Ryanair qal li bħalissa għaddejjin diskussjonijiet biex dan iseħħ fil-futur qrib.